Kejing torti ban siang rong na kebenta ban pensok ya kipat ba ha ka let kawan jongki kabalong rukum si bentau bot lom ka roi ka par lasam penban baki sulong tang kijing darap jot henry penban ki kontraktor ki klam trei janai kumbala ang nod kawai nagi surak ka bah kendo so ban mi syakerdam ter hado boy rembong ka boy district kala long kawai na kita ki surak ki bamsam la trei janai da ka company ka badai ban snaya ka Kadi kalapau ling ba ka jing jurep ki noilam ka Hinyo Trap Youth Council right That Rang Circle but HYC Riboy District Unit haka arpau tari gula ber arja arpusan la sakhi ba ka ka surak la susiang rong tang bandap haka ba tang kho da ka tiru dan jing e la kum ba khle carpet haki kamera yeng General Secretary ke HYC Riboy District Unit usamla syampang masyarakat ber General Secretary ke HYC right That Rang Circle usamla pendap masyarakat kila kentu jor ya katanat PWD Road bagi dayban lay ya katai kesurok ban maham jor ru ya ki kontraktor bagi dayban snabha kenang bakan ai jing mento ya ki pajba Tiap telang kemudian ke simen ke mas kelas ini nora, nora. Aja suti. Haka baidai bat ne usurok uba lasna nadu naka snong hormbong ter sedu syakane ka snong indoso hakane ka sngi umba ki sakhi lamba ki dur bat ki durki ni lap sisha ba kumbala pensngeu sangi da wei na kinong yalam jongka right That Rang Circle ni lap sisha ba kajing pentrei yaune usurok kalong sisha ka baturti ki surak silenter nadu na berembang syadu sya kendoso ngilap ba kidon ki jaka kiba kasurok kalong tliu ka thiam sapo kidon ru ki jaka kiba wat ki muri ma ki bangong ki gatwal kila kelon kila orpai kasurok ru i kumba di penbankum ka karpet ke bangi siang hayeng nitang syuklit karong kala kho tekane kapan iba u kontraktor uba pentrei yakane kesurok uda pentrei torti sisa te kumbala pensngau sangi da unong ilam jangka right That Rang Circle nakaliang ka HYC Riboy District ro ni dawa na une kontraktor ba udai ban trebha udai ban repair mardor yakane kesurok silenter umde ban trei torti bat ngidawaru ya ka PWD Department bagade ben simkya halor kane benta lada ngilap ba nakaliang u kontraktor bat ka PWD kim simkya kane benta ngimban se ban yai daki sinjam ki ba kham tenge bat sa kawairu kalong ba kumba ki pajba hi ki laut ki la sakhi ki yathu yangi bat kumbang ilap ruhi ba marsin sina yana surok tang stayau artayau kane surok kala kho ka jing repair jong u hoj ka don mulumala nimla banlen ni kata en re halor kata jing repair ngilap susu ba ki babun ki benta jong kane ka surok kilong kumju te ka penpau ba kane ka jing treya une surok omsyam la tre bha Dia kena kepor lamba jongpi u press and media ni pensngau sya kibor berdipek ya une surok khamtam ya u kontraktor ba ude ban sim mardor ban penbit penbiang ya une surok khnang ba kanamdon jingkta ya u pajba pailang u bayat bayang lamba kane surok man lagasni benta step iwan ban sakhi kane ka surok lamba kajing donlang jongki reu rangba jong ka chnong ba halor kajing wan ujuar nakaliang jong paiba abde bat no surok nakaliang ka seng iwan ban cungo ban sakhi mbakile ihi ba kane kedeka surok jong paiba te kajing torti jong ka
jong kontraktor ngani beri ban kami ban cina yang surok tiangi nak yang jong kaseng iwan ban cungo dan wan tupej yang surok ba yang surok belum pendon kami dak peba telada surok ulong hakan kurkom desa kedon jekta minta kayai kayeng jong peba jong kene dong berkena kathan jungi hakan ka tem riboy ten ini nak yang kaseng iwan hakan ka singi ba dong ba kajung ujor jong babun kipai ba bang yoi banong ba unu surok kajing senatorti jong kontraktor tengi nak yang kaseng ngimla bersong piti wan kena step ban pensngo ne ban saki dagla kijong hikmat ba unu surok ulong susah ubala jot rathai namar awalada umpat jot sibun rei kat kumbini kidak ba pilai malumala kene gede kijing sedang mo hadin ski unsa jot kan sapoi kopor ba hadu ba ngimla su banyai lene dikali kimla su banyai nang jaka namar jing sinatorti namar kijing siang ye karong malumala kijing pelunai karong kata gede tak sibun namta unu surok te ngimenta ngidawa katum kaseng ya kontraktor ba bade ban pe mi banyak ban sna ban marmot bahai kan surok hamtam ya ka PWD department bahkan sim kya mardor abi di ban surok bahkan sna pun bah te ngina kaliang kaseng akane step kata kade kijing kerpat na kaliang ba pe mi unu surok bagi ban sna bah ba kiwan ban pe ban kan bahano unu surok nang bahkan kita namta kali kawan jong pai ba Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.